Ndeto iria iragikorwo igitukinyira kwa ndagika ino ni ati kuma na ndohio nene na magegania matari makorwo makionekana mwena wa Murang'a thutha wa makiri ma andu kwamukira mũmbunge wa Kiharu na gikeno na ndohio thiku nini tu thutha wa gutuika party leader wa kiama kia People's Party of Kenya. Murang'a marauga gaka ni kao gwiciarira na wa Kenya mwena wa comment section matinakorwo makiaririra kana matinakorwo magitigwo na thutha ni makorirwo makiugo harita Cyrus Mugambi akauga as a region we should avoid electing MPs from one political party. If a person meets criteria of a good leader, elect him. And Ephantus Maina akauga ndinditiga muhahe kiana ni DCP kana kiama ni DCP ni tuene gutumwo tumitwo ni Ruto shindwe sana. Na mundu ugwitwo Monica Githinji akauga no nginya moimire tondu matiri na mawira ma kuruta ni ahutu. Na mundu ungi ugwitwo Mwangi Kirubi akauga wacheni makasiriko watu wa DCP. Pia Ndindi Nyoro akona haki ya kutengeneza future ya Kenya, mumie muhuthe mutige urimu. Na Ezma Mongai akawa this is great, Kenya savior, watu waache wivu, everybody counts in opposition. Na Jameson Josh Trick win akuga at least Mount Kenya watapata mtu ambaye hapigi siasa za matusi. Na Philomena Matifa akawa ni hega muno, action speaks louder than party. Na Gakuya akauga nobody can mobilize as strong more than Engma himself, Baba Raila Omolo Odinga, but I think you understand what I mean by that. Na Mwangi Kate akauga Ndindi is only being hyped, next month we shall still be here. Na Alex Joseph akauga Wahome akauga our beloved economic liberator. Guko ni kwa Mwangi wa mohoro no gwehoe na gitio kinene ukoge subscribe thini wa channel ino itu na please ugaikorwo gitufollow mwena wa TikTok.